nanya maundu mama bagia ta jokes by the maundu ma sugar daddy na hiyo metagwo sugar daddy because metagwo sponsor na mami taithero na kuishi nyo kuingira saluni wakora atumia alika ria nyox makiuga atiriri na kabenten gakwa ni karambia kuwikeria hema atareka wega as in we have normalized immorality to an extent no menya mundu ucio areka uguo ri ungimuria ri auka ni ndenda mwana wakwa thomere murimo nigetha ndakanaigwo no ni igite wene uria ko ni kana ko igite cho the moral fabric of our nation ni thiete thi muno tondu athuria acio miakeo ri ti Gen Z anake korwo athuria miakeo na atumia miakeo muga atiriri ni ndikara na kihiko giakwa ndogame na ciana ciakwa ndicithomithie no urenda kwananga ciana ciene nawe weta mo Gen Z ri ugetikira kwanangwo ni andu arika na baba wanyu ni andu arika na mamu wanyu o nigetha tu tumira event ici na megithie no muturehagira ri opurova na German machine anyita opurova na iPhone 16 kaigwa mundu tari nyonaga TikTok andu mararaga kuria cai atengani ni atwarirwo Dubai ngarigwa atiriri andu aya matikoragwo wira no muonaga akiuma Dubai akaingira US au ka US ri na hindi yo ri ona amemerekio ene matire maratora maburi macio majukie mohoro no cio nerathirwo kio ni kitu gwagitwira ni uguo direct I'm saying in the span that these people are doing vacations ona you muthinde okite ku cover news in that span now imagine in a span of not 2 months in a span of 2 weeks passport ina migori tena itadatu kwaria madare yes ukoraga hena competition nie muiretu uri ndirenda ri ukore ari na ni anditaga MP ni anditaga andu amendagia gold fake ni anditaga mwana siasa ni anditaga drug lord mundu ucio agikinya kwe mundu tani mundu wa kawaida ri maundu maria arekagirwo ri ni arenda umuthi tuthie Zanzibar ni arenda tuthie Dubai ni arenda turekererie na maybe tuthie tukuria ugo muno kana kuria Malaysia kana ningi China no riri ni ri ona mobaga haha guthie nigethina Naivasha na nikuria mita todi kuma gicagi ati no thire na business ya kwendelea kwenda Basha maneno safari direct tukame Friday shesheni hakuwe nawe.